Danas Tara i ja pripremamo kremastu juhu od pečene mrkve. Jednostavno jelo koje osvaja okusom i mirisom. Za ovaj recept treba će vam prije svega svježa mrkva, zatim nekoliko češnjeva češnjaka, jedan luk, maslinovo ulje, mješavina začina, sol, papar i malo mljeveno kima. Ali naravno to je sve po vašim željama. A kao kraj za savršenu teksturu povrtni temeljac i malo vrhnje za kuhanje. Ja osobno stavim kokosovo mlijeko. Prvo smo Tara i ja zajedničkim snagama ogulile mrkvu. Zatim smo je prebacile na lim za pečenje, prelile maslinovim uljem, začinile i sve zajedno dobro promiješale. Mrkvu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva oko 20 do 30 minuta. Sve dok vam ne dobije onako zlatno smeđu boju i dok ne omekša. Zatim na maslinovom ulju izdinstate luk i češnjak, dodate malo začina i pečene mrkve. Sve prelijete sa 800 ml vode i 150 ml kokosovog mlijeka. Zatim juhu možete izblendati kao mi sa štapnim mikserom ili sve ubaciti u blender. I voila, moja najdraža juha je tu, ali njegova nije. Zaprati kulinariku za još odličnih recepata.